Сәлем достар, сіздермен бүгін мен суперстайл арнасы. Достар, бүгін біз арабский дрифт ойнайтын боламыз. Үнемдейміз. Достар, енді біз өте галантта сондай машина екен мынау. Осындай машинамен жүретін боламыз. Так, не оқыт. Түсінбей қалдым. Так, осындай машина. Сіздерге таныстырып кетейін. Осындай машина. Менің бір ағамда бар. Салауат деген. Бұл неден? Бөбес бағындан чемпионат. Осы жылы неге барды ғой деймін? Анталияға. Анталияға барып бірінші орын алып келді. Талдырып саттым. Немен төбескен еді. Артылы жастарға барады әрине. Әдемі да мынау неміз. Камараға ұқсайды да мынау. Әдемі машинада ағы бар ғой мынау. Жақына тюнер жүзінде екен да. Түзе алмай атсақ біз. Түзе алмай атсақ. Бұл да туры ортасына Ekranda namazdan salon gibi salon yüzündekinde salon edemem. Salonlamaya bakışım şimdi yüzünde takılır. Salon yüzünde takılır. Bak. Ama negende bırak kışkine olsun ekan. Старый ekan. Старый eski ekan kışkine olsun. Bırak hazırlayın klasqa шыға бастық. Үйлер бұндай емес. Ay. Так, atпевітсе отырып айналдырып атық дейсіңдер ғой. Басыма құттыстан мен. Так, достар, дәл осындай болып
Ма. Ух ты как. Көрдіңіздер ма не болған? Дөңгелек жарылды. Артық. Титаник. Бұрылсаңыздар дәлелдерге жарылады. Мен жолында екі рет жарып атам бұның дискасын. Монтажын етегенде. Шоқ шаттым. Gerçi disiplinin kızı sokuyordu. Şimdi bana oynayak. Dostlar. Gidemedik. Mağan ne kızlar. Ne kızlar mağan. Hadi oyun oynayın. Şimdi ben düşünmüştüm. Ben satın ben sana baktım. Benim balım. Sizler. Like koyup bir. Ben yapacaktım. Maşınızı tapalım. Bilmiyorum. Kulağında. Ben konuştum olsun diye. Ben de oynamıştım. Hazır resimle kalmaktı. Dostlar, biz bu ciddi maşınla avtobüsüme böyleydi. Ben Matiz bozdum ama aynısında. Evimde bilmiyorum. Biraz kovunda. Mağaret. Cazam umut kalam uzaltı kayıttıysa hiç ben için aldıkta Muhammed drift zaman gidip zaman emes drift çok namis bunda bizga mexanika gerek. Bizga mexanika. Uxti. Oynayacağız o. Tekeremet. Otobüs dostlar. Sıkın. Şunu play edelim. Okay, let's talk about formations. I'm going to put my siege in the back. Тоғыздан 320 метр болсаңыздар шетінде мынандай скорость болады. Д, И қазақшалады. Д, И, Я. Осындай үш несі болады. Ға салсаңыздар алдыға, Иға салсаңыздар артқа, Иға салсаңыздар тоқтаған кезде Иға салсыздар. Скоростан шығып тұрады деген сөз. Рау болса тоқтап тұрған кезде Иға салсыздар, скутер жүрсіз. Машинаңызды өшіріп, не болып тұрмайсыздар. Не көтермейміз. Болмады.
Yakın oyun жазылып та осы ойынды ойнай жіберейік, кейін сіздермен қоштасамын. Okay, let's talk about formations. Evet. I'm going to put my siege in the back. Sen söylediğin gelegimiz, oyunun da gelegimiz. Tak, evet. Okay, let's talk about formations. Hiç öyle söyleyebilmeyi. Siege in the back. Ya, tündük. Infantry up front. I wish I had cavalry. He has cavalry. That's going to be a Tündük problem, ölmüş but bak. maybe I can do enough damage with those catapults. Let's go take his O castle. şimdi var. Bileyim, canağına gösterdim var. Yıkılık. Atayım orada. Ders gitti. Cennet. Ya. Ne? Korkuttum mu? Уже. Şimdi. Moralimiz bu. Yemişten başına bastım. Canağını gördük. Şunu aldık koy canağına. Gözümüzde aşıp yumup 24 saniye var. Bırak bir tane. Nasıl oldu? O konuştum. Beğenmiyorsunuz öyle. Düşünmüyorsunuz. Sağlığına temizliğinde bak. Testa sağlığına temizliğinde. Hoşuma çıkan testler. Әрине сіздерге әрине